Ako gledaš ovaj IKEA sto i stolice za decu za preprodaju, stani na trenutak. Da li IKEA lat kupljen za 5000 dinara može doneti 500 dinara zarade za 7 dana ili pravi gubitak od 2090 dinara? Analizirani oglas je polovan set iz Novog Sada. Prodavac je na platformi od 2020. godine, oglas je aktivan u februaru 2026. Pogledao sam više sličnih oglasa sa lokalnog tržišta i internacionalnih referenci. Lokalni polovni setovi su najčešće između 1500 i 4000 dinara. Prosek uporedivih cena je oko 3407 dinara. To znači da je traženih 5000 dinara značajno iznad proseka. Odnos cene prema tržištu je 1,47. To je zona precenjene ponude za preprodavca. Ako kupiš po ovoj ceni, konzervativna preprodaja je oko 3800 dinara. Kada dodaš proviziju i slanje, neto rezultat ide u minus. Procena je gubitak oko 2090 dinara. Postoji i detalj koji moraš proveriti uživo. Oglas pominje 103 stolice. Standardni IKEA lat set obično ima 2 stolice. To ne mora biti problem, ali proveri model i stanje. Zaključak je jasan. Za dobar flip cena mora niže, idealno do 3500 dinara. Ako nema ozbiljnog spuštanja, bolje preskoči oglas.